Singkat cerita kedekung ketika Sofi jaga tedung ternyata Junet letade. Edina Sofi pun langsung nulis surat cinta ben esabe neng ejes Junet. Ben saampona Junet lah siap, akhirnya Junet pun amit ben langsung mangkat kangkui entar de luar kota. Ben ternyata Junet tak ketibi Edina Junet ben Jamila ben cukenan ben mamat. Sedengan Sofi Edina keluar Roma keangkui nyareh saraben. Ternyata Sofi riah meleh situng roti ben situng kopi. Ben ketika Sofi muliah ternyata Sofi atemuh ben mantan pacara senyamanah Jamal kena. Edina Sofi cek senengah amarga bisa atemu pole ben Jamal. Ben ternyata Edina Jamal riah keng coma amain coma duareh bedeh neng kota ria. Akhirnya sebelum apesa Sofi ben Jamal pun rot poroten nomor HP. Saampona de pae Roma Sofi cek senengah ben ngaengan meloloh de Jamal. Sedengane kenangan lain Junet ben cakan cenah ampun de pak neng situng hotel kaangkui istirahat. Abali dek Sofi Edina Sofi pun oleh telepon dari Jamal. Akhirnya Sofi pun langsung ngangkat de telepon dia kalaben kabeden secek senengah. Ben ternyata Jamal ngajak mun temunan. Sofi pun setuju keangkui atemuh ben Jamal. Saampuna pun teleponan ternyata Edina Sofi ki nyimpen de tu fotona Jamal. Paya ongku cering landi lake ki nyimpen fotona mantan. Paya. Akhirnya Sofi pun langsung siap-siap keangkui atemuah ben Jamal. Edina kena Sofi langsung milih de kotang ben cangcut se paling seksi. Male Jamal ria terpesona pole de Sofi. Sampun maratenten akhirnya Sofi pun langsung mangkat de kenangan seampun ajencih ben Jamal. Se ternyata kenangan dia situng kafe neng tengah kota. Sampun ketemu ben Jamal Sofi pun langsung arkep de Jamal. Edina kena Jamal ben Sofi pun langsung bernostalgia. Bahkan Edina Jamal ngucap kakeh aroma tubuhna pakun engak lambe. Akhirnya Sofi pun langsung salting. Payah. Edina kena Jamal pun langsung ngajak Sofi bahwa sebenarnya engkau enter de acara nantang kancah kakek noro ya engkau mun ketibi tak nyaman.